Tripraland Awareness Campaign cum party joining program of IPFT was organized at Mandi Khorang Community Hall on Tuesday. IPFT AGS Minister Shukla Charan Nawatia inaugurated the program by lighting a candle. On this day, a total of 88 voters from 36 families left various parties and joined IPFT. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Tripraland Binu ham ko lam soko, lam soko, lam soko. IPFT long live, long live, long live. Tripraland long live, long live, long live. On Tuesday, Tripraland Awareness Campaign was organized by IPFT across the state. Likewise, under the initiative of IPFT West District Committee, an awareness campaign cum party joining program of IPFT was organized at Mandi Khorang Community Hall on Tuesday. Before the program, a rally was held in Mandi market areas. IPFT AGS Minister Shukla Charan Nawatia participated in the rally. After the rally, a public meeting was held at Khorang Community Hall where IPFT AGS Minister Shukla Charan Nawatia inaugurated the program by lighting a candle. IPFT AGS Sunil Debarma, Tripraland Awareness Campaign West Tripura District Committee Governor Ravi Debarma and others were also present. On this day, a total of 88 voters from 36 families left various parties and joined IPFT. Sara Tripura 8 district, South district, Gomoti district, Sipaijala district, West district, Khowai district, Dolai district, Unnakoti district, North Tripura district. 8 district Salsani Sala 8 program. Aba bishesh kai sini Dewisya Sara Tripura ni boroni thanibo. Jeng tamni bagai Tripraland nangkha, jeng tamni bagai Tripraland sanai to. Agami dino sini Tripraland ni dabi, abuna Dewi se Sara Tripura ni boroni thanibo. Busok nani bagai Tripraland Awareness Program kam joining program. Aba tini salsaba 8 jagawa khlai jagito. Aboni bisingo West District Mandai ne Khorang Community Hall Chire district yongoi Tinibawara Pandava Faizak Chine IPFT ne Central Committee ne Bede IWFT ni General Secretary Chini Borang Ganangjuk Kusanti Riang Tai IPFT ni Central Committee ni LGS Tai Hejamara RD Block ni Bahini BSC Chairman Sunil Debarma Yud IPFT Central Committee ni Cashier Tai IPFT ni Bahina Komolong Division Committee ni Adong Ravi Debarma, tai senior committee ni bahayno bo convener tini ni program ni, tai Vice Pajak sini, IPFT Central Committee ni Cashier, Belbari RD Block ni BSC Chairman da Ravi Debarma, tai Khumulong Division ni President Secretary. Mandai Division ne President Secretary, Southern Division ne President Secretary, Simla Division Committee IPFT ne President Secretary. Tayara Vice Pajak sini joto Tripraland ni Sengkrag IPFT ne supporter Asak sini important samung tangna ni jora tabu. Kebo Ketowa Mairana ni jora, Kebo Nog Nukungle Samang Tangna ni jora, Haifana Nakukmani Samang Nandara Yakari Fainai Fayui
tini ora pandana musangnena ne bagai final rakno ang sine party IPFT Central Committee ni ongoi na rakno belai belekna hambaya faru dekromaya faru abo tini ni program sine Central Committee IPFT ni siddhanto ekaba decision pratek district program ono chine leaders rock bag laija 8 jagaba aseke program belai borok kubang khlai naitha tok khlai tongo chine ara program ni video roksok paijak program ni photo roksok paijak maximum jagabano joining kotor khlai jagai tongo tine narok jotono saimano IPFT 17 বছর কানানি নাইতো মুতাবো জেনে থই থাংজাক সিনি সারেন সি দেববর্মা বিনি ইয়াক বাইনো 2009 কতাল খাই IPFT সংসমানি এডিশনাল সং আলাদা রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিনো তুই চিনি তাবুক যে এই শ্রাইরকনি ভবিষ্যৎ বরনি লাইফ নি গ্যারান্টি বড় গংখাসিনি দফানে আগামী দিনে ভবিষ্যৎ এই শ্রাইরকনি ভবিষ্যৎ সাবনি ইয়াগা ইয়াফারি কালামনাই বুমা বুফার চিনি দফানে যারা পলিটিশিয়ান যারা পলিটিক্যাল লিডার চিনি দফানা হামজাংনাই যারা দফানা লিড খাই তংনাই ও শ্রাইরকনি ভবিষ্যৎ ন आगामी दिन साबनि यागा याफारि खालामनाय निरापत्ता रै खालामनानै बागै जतनो खासिक लायै वानसक लायै सामम तांलाय दङ टियुजेस नि परे लगातार और त्रिपुरा कम्युनिस्ट नि सरकार तमनि जरावो आईएमपीटी कमावै माथांका दाबी खाइमां इलेक्शन फाइके एलायंस संलायो कमाई थांगो एडिस जे कोनो निर्वाचन फायो एलायंस संलायो एचिवमेंट करिके कमाई थांलायो ओ जराबो सीपीआईएम नि 25 বছর 35 বছর नि जराबो के बुनी कोनो हिम्मत करी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी तुयै एडिशनल जों भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 द्वारा तुयै जों आलादा राज्य गठन खालामनो होनाय ओ लामा फुनुमनाय त्रिपुरानि बिसिङा त्रिपुरासानि बिसिङा के बुनी हिम्मत करी एनसी सानि नेतृत्वे एनसी देबबर्मानि नेतृत्वे 2009 चेक जागो After many months, IPFT has organized such a mass gathering in Mandai. Many local public in Mandai has participated in the rally today and at the gathering, which is noticeable. Reporter Biprabi from Jirania, Chini Khorang.